نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ku kibazo hagati warubajije, kwiyaka ntabwo bisabana by'inshuro eshatu. Kwiyaka ni rimwe, khulu ikorwa rimwe. Iyo ubwiye umugabo ati ndakwiyetse iyi ndoa nyivuyemo, biba birangiye, biba birangiye. Ntabwo ari nk'italaka. Italaka kugira ngo bibe burundu bisaba gatatu. Italaka kugira ngo zitwe ko utakiri umugore w'umugabo ni ngombwa yuko aziguha gatatu. Iyo umugabo abwiye umugore ati nguhaye italaka, iba ari imwe. Niyo yavuga ngo ndaziguhaye zose, ifatwa nk'aho ari imwe. على القول الصحيح tugendeye ku mvugo ifite imbaraga, ifite na adilla, nkuko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bigaragaza. Iyo yongeye akaguha italaka umugabo, ifatwa nk'aho ari iya kabiri, kandi izi zombi, iya mbere n'iya kabiri, uba ukiri umugore w'umugabo, anakugarurira igihe ashakiye cyose. Kukugarura mvuga ahantu ukongera kuba yaryamana nawe, icyo gihe ni nabwo eda yawe uba uyivuyemo nyine. Hanyuma iyo umugabo akubwiye italaka bwa gatatu, hagenda hacamo igihe cy'ukwezi, ukwezi, icyo gihe biba bihaye burundu kuzageza ku munsi w'imperuka, no kugira ngo nimwongera kubana ni ngombwa yuko ugomba kuba warongowe n'undi mugabo, nawe akazaguha italaka eshatu ukabona kuba wabana n'uwa mbere. Aho ni ku talaka, nandi nabisobanuye muri ya audio. Naho ku bijyanye na khulu, khulu ni ukwiyambura indoa, ukavuga ati indoa dufitanye ndayiyambuye, nyivuyemo, niyo magambo ukoresha. Icyo gihe iyo uvuze ayo magambo utari umusazi, nta n'agahato washyizweho, biba birangiye indoa mufitanye. Ahubwo icyo utegetswe ni ukumusubiza inkwano, kitegetswe kumusubiza inkwano. Hari abagore usanga bari mu ndoa ariko ugasanga nta n'inkwano bigeze bamuha, icyo gihe nta n'icyo usubiza, nyine biba birangiye, uragenda. Ahubwo we agategekwa yuko aba agomba kugira gute, uzishyura ideni yari akurimo. Uvuga ngo rero biba birangiye, icyo gihe amasezerano muba mufitanye aba arangiye, amasezerano aba arangiye. Naho n'umugabo aramutse aguhaye italaka zigera kuri eshatu, akaziguha mu bihe bitandukanye nk'uko twabivuze, kandi akaziguhereza mutarigeze munahura na rimwe. Kuko hari umuntu ushobora kurongora, akarongora umugore mu gihe bapanga ko bazahura, hakavuka ibibazo, akazagenda amuha amatalaka mpaka akazuzura bataranahura. Iki gihe za nkwano yaguhaye usubiza 1/2 cyazo. Urugero, umugabo arongoye umugore, umugabo akaba ashatse umugore uri mu Rwanda, we ari nko muri Amerika, ariko kugira ngo bahure harimo igihe cy'umwaka. Urugero, muri cya gihe cy'umwaka bakazagenda bahura n'ibibazo, kubera ibibazo bahura nabyo akajya agenda mu italaka rimwe, aca andi mezi abiri akamuha indi, aca andi mezi abiri akamuha iya gatatu. Iki gihe za nkwano yahaye wa mugore asubiza 1/2 cyazo. Hada wallahu a'la wa a'lam. Naho ku mategeko ya khulu rero, kwiyaka umugabo byo ntabwo bisaba kubivuga gatatu. Iyo mwiyambuye rimwe biba birangiye, aho gisubiza niki inkwano. Wallahu a'lam.